Hi guys, good morning. January 25, 2024 karon, Thursday. And we're going to the city kay mag-atomig clinic for Isaac's right ear kay naa siya impacted earwax. Medyo kuan karon ang city kanang high police visibility kay ugma Australia Day. So I don't know kay based on advisory na adoy changes sa train schedule, I don't know. Pero tuloy gihapon mi kay hapit man good school. Kailangan ni Isaac nga matanggal. Actually napa sa left pero naon lang namo ang right kay mao na iyang gina-complain last time mong night time na naka-absent siya sa school. So follow our journey going to the city. Hi everyone! So mao ni ang among travel essentials na may blueberries ni Austin, na may banana, naapod may snack, na may water, na may scarf in case nga tugnawon si Austin, and naapod may nappies and wipes, and naapod may eco bag diha sa ilalo. Just in case lang na may mapalit sa dalan, at least may eco bag daan. Magsakay may og bus, then magsakay may train karon guys. Ay, Ano gawa mo? Ikaw ate, outfit check. Ano po din outfit? Ikaw Austin. What happened to you there? Hulot bus guys. What can you say about the weather today ate? it's both hot and cold. Yeah, it's What? cloudy but it's humid. It's hot, but it's windy. Huh? Waiting for the bus. Supposedly 5 minutes, karon na himong 10 minutes. O nga na jud mi sa bus guys, and katugon na ni si Austin. 2:45 day ang schedule ni Isaac. And ihawa mig sayo guys around 1 o'clock. Gituyo dyan ako ning 2:45 nga schedule guys, kay para tulog ni si Austin while ginalugit ang dalunggan aning Isaac. Karon guys, na nami sa train station pero mag-wait pa mig 10 minutes. Kaning atuan day namo nga clinic guys, kuan ni siya, located ni siya dool sa Wynyard Station. Ang pangalan niya kay Earwax. Clinic ni sila na nag-specialize sa microsuction sa impacted earwax. Supposedly dapat last week pa ni nga schedule pero gi-reschedule na ko karon nga week because ang forecast kay ulan daw atong adlaw and ako'y tulog ka baktin nga dala. And as expected, dulog na si Austin. Mayo unta, if di ni magsamok-samok unya. Early December guys, nanawag sa ko ang school kay si Isaac daw is complaining about his ears. Giadto na namo siya GP guys, pero giatagan lang siya earwax softener and I think dili siya enough para makuha tong earwax niya kay I think dako na jud na siya nasa sulod. Ay na lang nakita nako ni nga clinic. Okay, so you look forward. Yeah, turn your head. Yeah, that's it. Okay, so it's going to be very noisy, okay? Also looks like Yeah, it's really dark. The wax. Loads of wax. sounds like TV error. Yeah. Dili pud ko musugot atong syringe na style guys kay sakit na manggod daw. So basig possible nga ma-push na hinuon ang earwax pasulod. Dili siya covered under Medicare guys. So naa jud ni siya ibayad. And appreciate na ako sa ilang website nga upfront nila gibutang pila jud ang mabayaran. For school kids like Isaac, ang mabayaran is $115. I know expensive na siya nga amount. Kung i-convert na nimo to peso na ana sa mga around 4,000 pesos. Pero murag worth it raman pod kay murag dili ka bayaran ang sakit sa dalunggan. Uy, unya sa case ni Isaac, dili lang na isa ka dalunggan, duha na ka dalunggan ang barado. That's a big one. It is. Oh. You okay? That's why it's so hard to get. Yeah. It's weird, isn't it? Dali ra na nakuha guys, wala right 10 minutes na kuha ra. Kay naka-earwax softener na siya for 2 days sa right ear. Pero kaning sa left ear, naireklamo siya ani kay sakit. So, giingnan mi nga, mag-schedule na po next week. Pero i-earwax softener na po siya.
Pero free of charge na to ang next week. Murag daghan-daghan pa man mig time guys, naka-decide mi mo atug Circular Quay. Nami atuan na kananan guys nga Filipino ang owner nga naara diri banda. Diri ra sa George Street. Ha? Seagulls? Yeah. Asan? Right there. Ay, ka-cute! Oo, gani. Kung maabot mo diri sa Circular Quay, guys, try ninyo ang Burger Point. Filipino ang tag-iana. And isa sa ilahang menu ang Filipino spaghetti with 2-piece chicken. Last year day, guys, na-meet na mo ang igsuon sa kanang tag-iya ng Burger Point because siya ang nakontrata para musundo sa amua gikan sa airport, then gihatod mi sa balay. Dili lang ni isa ang ihang branch diri sa Sydney, guys. Ang pagka-remember na ko, ang ingon siyang brother na ay mga around 9 branches na sila diri sa Sydney. And naa sila Facebook page, guys. Kung gusto niyo mabalan ang branches, pwede niyo i-follow ang ilang page. But remember pa na ko atong nga time ang among conversation, and he said he's very proud of his brother for making it successful diri sa Sydney. Ah? They look like roses, but purple and yellow. Yeah. So are they real? Yeah. They're real. They're real. They look like fake. Uy, may sakis! Oh! You know what those are called? The orange ones? I like the I don't orange know. ones. What about the... Mayana, that's there's Mayana. more! What about the purple and yellow? For me, the purple one looks like the kangkong flower. Oh, look. Ah. Yeah. And look at these paintings. This was the first time we're been here back. Papa asked if I could draw one of them. Mm-hmm. So I may draw one of those. Uh-huh. Og nakaabot na jud mi diri sa Burger Point. Ang ilang exact location, guys, at bang sa Watches of Switzerland and baba sa Jackson's on George. Sa stairs, left side, makita na nimo siya. How was it? It's really good. Kids approved jud ilahang pagkaon, guys. Ang ilahang Filipino spaghetti, although dili jud siya similar sa Jollibee, pero almost the same as Jollibee. And ilahang chicken kay lami jud, guys. And pas-pas food ang ilang service. Nag-take out ko ani, guys, og burger para sa akong bana, and gi-ask na ko unsa ilahang bestseller. Ang ilahang gi-recommend kay ang Boss Burger. And ako ilahang serving, and lami jud siya, guys. Swak jud sa panglasang Pinoy. Nang lingkod sa mikadali diri, guys, kay busog daw kaayo si Izak, pero nikaon naghapog donut. Kana diya banda, guys, ang Essex Street, and kuan na siya. Kung straight na nimo, padulong na siya dito sa Darling Harbor Bridge. So many seagulls. Tara na. Oh, they're fighting over food. Yeah. There's a lot of food over here. Ayan o. Yeah, inom siya water. Oh, inom siya water. Ano? Pauli na mi ani, guys, and nakabunal jud kog bata sulod sa train. Bahala to mga tao dito mo tan-aw sila, okay? Sagit-sagitan ba naman ko? Yahang to diri na lang ang akong video. Salamat sa pagtanaw. Bye-bye.